Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Mga urip ng Allah subhanahu wa ta'ala, iman to na ikatlugo is iku Shawwal. Na aya kataro Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sama Ramadana thumma atba'ahu shittan min Shawwal kana kasiyamid dahr. Tigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masadin sa pamuasaan yan sa Ramadan. Urian yan natundugan yan sa kapamuasa sa namgawi sa iku Shawwal kana kasiyamid dahr na lagid sa kanyan umya kapamuasa sa iku tenday o saragun. Ano man yun to? Giyang kai ulan-ulan Ramadan apya muasaan tanon na taroto paya asawlan. Na so mapanggalabak tano isa amapya na patakpan Allah subhanahu wa ta'ala sa makasapulo. Man ja'a bil hasanati falahu ashru amthaliha. Misabab pro nakagigiin na sawla na isa ini kaulan ulan na utak pa sa makasapulo na pembaloy sapulo kaulan-ulan. Na itundog ko na giyong ko to na magawi na time sangap man sa makasapulo agyang ko to na magawi Shawwal, na magawi pumasaan ka sangkay Shawwal. Iman to na Shawwal iman to. Na pembaloy 60 gawi. Na utak pang ko to langon na pembaloy ay gawin yan langon na taluga to sa 60 gawi. Nagyuto su gawi o saragon. Masyaallah. So miya kalala balas kakwatan nuron, kaknal tanuron, insyaallah subhanahu wa ta'ala na direct tanudin ilangan wallah subhanahu wa ta'ala. Asa man ay apakaisa. O pamakasaka na adna bubuyidan ka sa isang kaya Ramadan dan ka katimpos yang kaya Ramadan. Anton onon ipagunaan ka bang kapaguna yung utaka pa mo sa ingako sunnat. Anto kaya pagunaan ka nagyang utaka pa mayan. So katero mga ulama tano na so paliugat na pagkaunaan adi susunat. Nagyutoy mabagar akatero mga ulama tano kailangan akaw na kadaan so paliugat as kaniya so kabayadin ka ku Ramadan nagukabu maka pamuasa sa sunat. Na mapasad ka mamuasa agyang utama mga paliugat kaya pamayadan ka daan so dengan pamasa ko Ramadan nagu ka bu pamasa sa na magawi ko sunat. Ikadua pa kaysa baka pa kaya para perangan o di na ipakaisis ang saniat agyang ko to paliugat agusto sunat. Ibarat yan na pamuasa ko sa sangkaya Shawwal na ay paniniat na kanon na giyaden imbayadakan ko puasa kan sa Ramadan nagugiyaden sunat. Pemuasa na kasang kaya Shawwal di not counted ino to nakagimbido to ibalas sa lakaw ibalas sa Ramadan sa lakaw ibalas agyong uta Shawwal kay ino to piya kang bida kaan matarotop agyong kutwa saraguna dito kapakay ubang kapakay sa isa niat. Ikatlo apakay sa upama ka saka na miya short sa oras ka upama na adna mga galabag ka adna kaya sindudan ra ka mga importante galabag ka upama na kanaba ka mindere no sang kaya Shawwal upama na mailaid na pura adna galabag ka pura mala galabag o di na kaya pantagang kasasagit o di na nganisan kapakay mga daya pakawanaan ka so na magawi ko Shawwal way adna mi pakirang ko maulaman tanong kapakay pakawanaan ka so na magawi ko mga Shawwal may ka last ibarat na last 6 days Shawwal nadad na miya lang buon arumar sa gimutan na magawi na YouTube yukit di kadaan mga pumayad kadaan to pumasaan adna miya kayron so kadak lang ko mga ulama tanong lagi di sa Sheikh Ibn Uthaymin na amay ka adna sabab ka pure agu benar na unaing ka din so paliugat na orian yan na mapasad ka so paliugat nagung kabupa mo sa iso na magawi ko Shawwal si iko ulan-ulan Dhul Qa'dah na insyaallah ati Sheikh Ibn Uthaymin nakakuang kagyang putabalas yan kagi ad na pure aming isendud ka op manominderay nung ka mimbaloy ka apabaya kading ka di imbaya-baya na tig apapakaurina kan akatawan ka mga pumasakay man to gawin abangan ipapakaurya na due to counted sa gyang kutwa hadith Rasulullah sallallahu pad pinapakaisan agyang kutwa anto na anon imas mapia tundug-tundug antaw ka na ba tundug-tundug ayad na mas mapiataralbi nagyang kutwa kapakatutundug-tundug yan o pamakakagang tundug-tundug agyang utan na magawi o gaid na kapakay na ba man tundug-tundug kapakay pumasa na ka na siya buko katrangan ka ibarat na alungan na Kamis alungan na Isnin o di na apian to na alungan na ba tundug-tundug ang malapalapas nadad na mushkilon wallahu ta'ala a'lam balasan ron Allah subhanahu wa ta'ala sa madagla mapiya sa sakoy antanwaya di tanwayin darenon
Kasalin sa pamasa nina nagyang kaya Syawal sa namagawin na miya taratopya nagyang utwa lagi kanin miya kapamasa ko suld o saragon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.